Zdravo đaci, kako ste? Danas učimo apoziciju i apozitiv. Apozicija je reč ili skup reči koje daju neku dodatnu informaciju o imenici uz koju stoje. Evo primjera. Novak Đoković, naš najbolji teniser, osvojio je još jedan Grand Slam. Apozicija je naš najbolji teniser. Glavna reč apozicije, teniser, u istom je padežu kao imenica uz koju stoji apozicija i na koju se ona odnosi, a to je Novak Đoković. Apozicija se uvek odvaja zapetama. U apoziciji je uvek imenica glavna reč. Evo još jednog primjera. Beograd, glavni grad Srbije, ima oko 2 miliona stanovnika. Apozicija je glavni grad Srbije. Koja je ovde glavna reč? Grad. Ta imenica je u istom padežu kao i imenica Beograd, koju apozicija bliže određuje. Sad ću vam dati primer, a vi potražite sami apoziciju. Ok. Savet. Ne oslanjajte se samo na zapete. Grci su, kao što svi znamo, najviše poštovali Zevsa, boga munje i groma. Gde je apozicija? Razmislite, gde je grupa reči koja određuje imenicu? Boga munje i groma odnosi se na imenicu Zevsa, glavna reč boga u istom je padežu kao i imenica Zevsa. Bravo, to vam je to o apoziciji. Sad bih da vam objasnim i apozitiv. On je sličan apoziciji. Prvo dajem primer, a onda ću objasniti. Novak Đoković, srećan zbog pobede, slavio je sa svojim timom. Apozitiv je srećan zbog pobede. Glavna reč je srećan. Nalazi se u istom rodu, broju i padežu, kao i imenica na koju se odnosi. Evo još primjera da utvrdite apozitiv. Legao je da spava Marko, umoran od iscrpljujuće utakmice. Apozitiv je umoran od iscrpljujuće utakmice. Objašnjava kakav je Marko. Evo još jednog primjera. To selo, smešteno na obroncima Zlatibora, pravi je raj na zemlji. Apozitiv je smešteno na obroncima Zlatibora. Da ponovimo, apozicija je grupa reči u kojoj je imenica glavna reč. Ta imenica je u istom padežu kao i ona reč na koju se apozicija odnosi. Upoznali smo se sa Pavlom, najboljim košarkašem te ekipe. Glavna reč apozicije je košarkašem i nalazi se u istom padežu kao i reč na koju se apozicija odnosi, Pavlom. U instrumentalu su obe. Apozitiv je grupa reči u kojoj je najčešće pridev glavna reč. Upoznali smo se sa Pavlom umornim od utakmice. Glavna reč apozitiva je umornim i nalazi se u istom padežu kao i reč na koju se odnosi, Pavlom. Obe su u instrumentalu. Toliko o ovome. Nadam se da je bilo jasno. Sad samo treba sve to da naučite. Pratite nas. Pozdrav!